LAAWOL KISAL ko LAAWOL peewal e ɓantal. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko honno woni nyaawore ruttugol salminango harako e téléphone ma e radio ma dum e nokku ka tawata wana ka fewtondira ene hedi tiido gondon salminango waddo to mo salmitagol on don salmindo hay si tawi wana be fewtondirbe harako ko wadano ko neebi ka don bayri be fewtondira o salmitata ko karamo ko be wi ko buri hisude sifa dum do ko jogitagol al-am umumu ardo on wa idha huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Si tawi tun on salminama salminango salmitewa gondon ma ko buri gondon moƴƴude sikke wo ala o wo yewtudo ha salmini hara himo faandi dum kala juldo tawaado don ma do mo dum do tawoy hara himo faandi salmingol mo hara mahagol e on don nden do nyaawore huubi tunde hara waddo to neddo on simo tawa salminama o salmito waddo to mo kadi si on nani salminango gon e yewtere feƴƴunonde o salmito ko adi salminnodo on no faandi tawaabe dombe no faandi kala kadi mo gondon salminango tawoy ma dum nanoy hara ko dum don buri hisude ka ihtiyatan ka mobugol ha ronka wi'ude waddaaki hara no waddi amma kan si innama no waddi haray asli on ko waddagol ko dum don buri sellude e sifangol do kongol e ko karamo ko ben jaabi kon wonde ma si neddo nani yewtere no wada e radio ma dum téléphone yewtowo on si salmini waddo to heditido on salmitagol mo salminango ngon wasi tawi himo jodi no ha nyande o salmini wal ilmu indallahi ta'ala. Ko honno woni nyaawore neddo ardo ka juulirde tawi hino juulede o tawi julde nen salminama tigiri wobbe immi ke hino yobitude ko tawno imamu juuli o ardo non tawi kanyum salminama taw si sellanay mo nde o nyentinnodo woni al iqtida'u bil masbuqi ardo tawi imamu hebi darde didi be juulidi darde didi imamu on salmini on don no immade yobita den don darde didi taw si sellanay neddo go natudo tawi salminama nde o arata o maho o wondo timminde da on don wona imamu makko fi yo hebu julde jama haray ko buri sellude kon karamo ko ben yewti sellugol ngal do gollal ino jeya e jiccimbe dum Sheikh Muhammad Salih ibn Usaymin rahimahullahu ta'ala ka deftere mabbe wietende asharhul mumti ala zadil mustaqni be maki al iqtida'u bil masbuqi jaizun ko wadi be maki kullu man sahhat salatuhu ka sahhat imamatuhu kala on mo tawata julde mum kanyun tigiri selli sellay ka wona almami goddo go yaltingol don mo julde mum selli wawata imam no hato jinni e dalil awa ko heddagol huune nen ka sellugol nyentingol kala mo tawata julde mum kanyun tigiri selli be wi ko wano non kadi si on don ardo mahi on won do yobude don baawo imamu arano on tawi on don mo woni nyentinde kadi hebi darde didi be juuli di be salmini kanko kadi o immi ke timmingol den didi si goddo go naati ka juulirde fewndo don kadi one onantake darnugol da kanko tun juldo go kanno darnida no juula ko wi'ete ko o maho e oda wondo timminde kadi on wonana mo imam o nyentina don fi yobe hebu julde jama ko wadi julde dido hino mawni buri julde goto kono juulube ben duudiri wo baraji din duudiri haray ngol do kongol ko ni karamo ko ben findiniri ko wadi ko dum kadi woni ko yaadi e ko dabba kon julbe ben yobe wonu gotum e ko joomi men tabaraka wa taala yamiri be kon tentini julde jama hino lerdina e mudum haaka lerdina wal ilmu indallahi ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko honno woni nyaawore sonnaajo juldo si tawi suumaye fewndi tanike mo ko wadi ko heewi kon suumaye on no ara e sonnaabe ben fiilaye arana be nder suumaye ma dum be fokkita hajjube yaaka hajju ton hawrondira e lebbi mabbe fiilaye sibe fiili kenon ka hajju no hada be piiji dududi no tardina be no tonga be piiji
ka suumaye men si yani e makko fiilaye on o ñaama ñalɗe goo yoɓoy gongol kanko tun woni horude haray no sattana buy ko si yaadi e yimɓe ɓen newano ɗum ene mahagol e ɗiɗo fof sharia on newnanay oɗo sonnajo si suumaye on ɓattike ma o fokkiti hajju ngun yo ɗettu ñaamete haɗayɗo fiilagol ha suumaye on gasa o wawa horidude yimɓe ɓen fof ma ɗum o wawa waɗoyde hajju ngun ha o gayna hara o fiilaki ka sharia on newnata ɗum haray ngal ɗo landal karamo koɓɓen landama ɗum salafan wa khalafan woni attiɓe ɓen landama ɗum fewndiɓe ɓen kadi landama ɗum kono konngol maɓɓe fof ko gootum e jaabagol nde ɗo hunde konngol ngol woni si tawi sonnajo on o lerɗi waɗidugol e julɓe ɓen dewal ngal tawi kanko tun e dewal ngal haray lo'ere nden no ɗuuɗe makko ka waawgol weddagol waɗa ma ɗum ka hajjuto tongoyaymo tongande nde tawata wonay sabu ko lorri ɓe o wondi ma ko yaade mu'um ɓe wi si tawi docteur jo julɗo laaɓuɗo reedu holniiɗo humpiti sonnajo on ɗettugol mo kiiɗo lekki haɗayki fiilaye ka suumayewo ka hajjuwo lorratamo ka ɓandu makko lorratamo ka cellal makko konguɗi maɓɓe ɗin no fotti sellugol ɗettugol ɗum ɗon fi yaadugol e julɓe ɓen e ngal ɗo dewal hara tardali konguɗi maɓɓe kadi no fotti si tawi ɗettugol kiiɗo lekki wonande oɗo sonnajo lorraymo ka cellal makko lorraymo ka ɓandu makko ma ɗum jiiɓindironoyaymo fiilaye on jiiɓindiranomo dewal makko aroya e ngal konguɗi maɓɓe ɗin kan no fotti harmugol ɗettugol kinɗol lekki bimana newnede e salagol no hooti tawgol lorra ala e ɗettugol lekki kin ka cellal wo ka juɓɓudi fiilaye artoyowo on wo haɗugol ngol no hooti tawgol si o ɗetti battinay e cellal makko ngal ma jiiɓindironoyaymo fiilaye on e dewe aroyayɗe ɗen si tawi ɗum ɗon ala o newnante sabu yaadugol e yimɓe ɓen si tawi lorra kan hino ton ka ɓandu ma ka diina o haɗete ɗum ɗon o heddo ka joomi men farli ɗum ɗon e dow makko o yondinoro ɗum ɗon o weltoro ɗum o waɗa yer ko newi kon si feƴƴoyi o yoɓa wano joomi men tabaraka wa taala wi'iri noon ko ɗum ɗon woni komi anditi karamo koɓɓen ko yewte ɗum ɗo karamo koɓɓen no yewti ka abwabul haydi wan nifas ko ɗuuɗi bal cheikh mouhammad salih ibn usaymin ɓe heerinani nde ɗo toɓɓere risala khassa ɓe makimo risala fi ahkami dima attabiiya yewtay ɗum fi ƴiiƴe yaltayɗe sonnaɓe ɓen ko honno ɓe dankorto ɗum ko honno ɓe heɓɓitorta fi ɗum faalaɗo yanñade ko ɓuri ni wo mo wawi hotude eɗen ɗon defte heerinde sifa nun e ko nande muɗum wallahu taala alam wassalamu aleykum wa rahmatullah ko hon woni ñaawore si boobo jibinama imma tay tagudi makko timmi o feƴƴina si o jibine ma ɗum o jibine o feƴƴina hara yontali ka o hana hirsanede ɗon dammol ngol ene harayno hani ha joni hirsangol mo dammol e suɓangol mo inde ko o yaada ka ɓayri o jibinaka tay himo wuuri ma ɗum ɓay o jibinama himo wuuri yontali ha hewti ka o hana hirsanede ɗon hirsugol ngol tippotomo innugol mo ngol tippoto ka ko honno warrete e ɗum ɗo kadi karamo koɓɓen hino yewti nde ɗo toɓɓere yanñinde moƴƴa faamuji maɓɓe hino lurri newnugol hirsugol e angal hirsugol amma innugol ngol ɓurɓe ɗuɗude maɓɓe hino suɓi bobon yo inne so jibinama tay tagudi ndin timmi haray ino jeeya e haqqe makko hara o feƴƴini kono tagudi ndin timmi haray himo hana lootede si tawi ɓandu ndun no towna ɗum himo hana waɗede kasange himo hana juulede himo hana surreyede ka berɗe julɓe ɓen himo hana kadi suɓanede inde ko o notoroyo ñande dargal si allahu tabaraka wa taala no noddude jiyaɓe ɓen ko adi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki goto fof ko inde muɗum notoroyto ton nde tawno wonki sorama e makko haray o haton jinni e inde o wuuri wo o wuurali wo amma kan si tawi o wuurali si o jibinama tawi ko feƴƴinɗo
ɗon ɓurɓe ɗuɗude ɓen hino yaari taw hirsane dammol. Amma si o jibinama himo wuuri o feƴƴini hakkunde ɗon e balɗe jeeɗiɗi ɗen, woɓɓe maɓɓe hino yaari yo hirsane dammol ngol, ko waɗi ko rahinatun bi aqiqatiha, nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki. Woɓɓe wi tigiri angal hirsugol dammol ngol ɓuri moƴƴude, ko waɗi waktu muɗum on yonaali tawi o iwi ɗon waɗanteɗo on. Alhukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adaman. Si tawi illa on no woodi waɗe, si illa on ala haray acceɗon. Nde tawnono ñande hunde nden hewti tawi waɗanteɗon ala ɗon, ɓeɗo karmakoɓe ɓe yaari yo acce ɗon wata hirse, yo inne tun o yaha. Ɓeeɗaɓe wi ma dama ko tiginde makko ko ɗum o sottiroyte, yo hirsane tun bonnantamo hay e hunde. Idan fal mas'alatu tahta al khilaf. Himo sengoley lurral karamakoɓen ka hirsangol. Bobo on mo tawata hewtali balɗe jeeɗiɗi, imma o jibina tawi ko feƴƴinɗo, ma ɗum o jibina wuuri seeɗa o feƴƴini tawi balɗe jeeɗiɗen yontali. Woɓɓe no maaki yo hirsane, ɓe tinni ɓe faami ɗum. Woɓɓe no maaki taw hirsane ɓen kadi ko tinnare maɓɓe faamini ɓe ɗum. Kono hiɓe ɓatti kan jaɓugol ɓe fof yo inne inde nde o yaada, ɗum ɗon no haani. Haray ko ɗum ɗo woni ko ɓuri raɓɓidude kon, komi anditi kon e nden ɗon toɓɓere. Wal ilmu indallahi jalla wa ala. Wallahu ta'ala alam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ko honno ni ñaawoore sonnajo yo njembin karamokoɓe jangoɓe alqur'ana ɓen ha wawa jangirde hito maɓɓe ngon. Ene ɗum ɗon naatay ka nandintinnagol sonnaɓe ɓen e worɓe ɓen ka naatata ɓayri ɗon koye moƴƴere wona. Haray almuhim karamokoɓe ɓurɓe ɗuɗude ɓen hino jeeya ko ɓe konti no jeeya e bida'ul qurra'i taqlidu sawtil qari. Hino jeeya e bida'aji jangoɓe alqur'ana ɓen tawgol neɗɗo on o jembinay hito goɗɗo ha o wawa jangirde no o jangirta non, hara ko yo o jembin. Hino jeeya e saliɓe ɗum tigiri Cheikh Bakir Abdullahi Abu Zaydin rahimahullahu ta'ala ka deftere maɓɓe wi'etende bida'ul qurra'i alqadima wal mu'asara. Bida'aji jangoɓe alqur'ana ɓen attiɗi ɗin e wuuridaɗi ɗin, hiɓe maakino jeeya bida'aji ɗin taqlidu sawtil qari, ngenbingol jangowo on ka dande makko ko bida'a. Hiɓe waɗi ɗum e nder nden ɗon deftere. Ko ano noon kadi Cheikhul Albani rahimahullahu ta'ala hiɓe maaki kamɓe kadi taqlidu sawtil qari bida'a e deftere wi'etende Fathur Rahmani fi bayani hajril Qur'an. Woɓɓe go no gasa hara no woodi ɓe tawata kañum tinnare mum no faamini ɗum njembingol ngol ella ala ɗum kaka worɓe, amma naatugol sonnaɓe ɓen e njembingol ngol si worɓe ɓen lurrama e muɗum. Hiɗen andi nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki ɓe huɗi kala sonnajo nandintintoɗo e gorko ma gorko nandintintoɗo e sonnajo, oɗo kamba hino janɗi ha tinnare fi yo wawu yaltinde sonnajo on ɗo newnanamo jembingol gorko on. Ɗum hono haani iwrude e yimɓe muɗum, ɓe tawata kamɓe si ɓe falji ko ɓe yoɓeteɓe e tinnare maɓɓe nden, hay si ɓe yoɓatake e faljere maɓɓe nden. Amma ɓeeɗa kan hiɓe naadi taw worɓe e rewɓe fof jembingol hito jangowo on no o jangirta non eto ha wawa ɗum ko bida'a. Ɓe wi neɗɗo fof hino jogi lahja sawti nafsihi, himo jogi dande hoore makko, yo jangir nder ɗon o eto o sellina jande nden. Amma ko feƴƴi ɗo haray no wawa ɓeydede landede ɗaɓɓite. Ko ɗum ɗon te humpiti taw e ɓeɗo karamokoɓe humpituɓe e worɓe ɓen kan ko biɗa yoɓe jembin. Si worɓe ɓen noon haɗama no gasa wona sonnaɓe ɓannete ɗon. Wal ilmu indallahi ta'ala. Wassalamu aleykum wa rahmatullah. Ko hon woni ñaawore jogitagol jekiriwol kontira ɗum e ko jangata kon, imma ko qur'an o woni jangude hara ko limugol o faalete hunjorde, ma ɗum ko bindi ko ana qur'an o woni kontude kono hara ko kontata kon ɗuuɗay o wallitoro jekiriwol e mu'um. Ɗum sino selli ma si tawi sella karamo koɓɓen hino lurri moƴƴa wuuridaɓen e feƴƴuɓe ɓen fof fi gollitirgol jekiriwol ka kontugol adkaruji ɗin umuman e ka kontirgol ɗum kontore woni jangugol e ko yaade muɗum. Woɓɓe jaɓuɓe ɓen jekiriwol ngol ko ngol biɗa a few, ɓe jaɓata julɗon yo ɓattogol mema e kala laawol ngol o rewata. Jaɓuɓe ɓen wondema jekiriwol ngol wanangol biɗa ngol natata sengole ko wiyete biɗa a,
koye wasilaji ɗingol jeeya ko kontirɗi ɗin kamɓe ɓe jaɓay kontirgol ngol ka adkaruji ɓe jaɓay kadi kontirgol ngol e piiji kontirɗi ɗin ino jeeya eɓe tawata ɓen ɓe jaɓaliyol ngol naatu e sengol e diina few docteur bakir abdoullahi abou zeydin e wuuridaɓe ɓen ɓen ɗon ɓe maaki assubhatu bida'a dakhila fil islam ɓe maaki ko bida'a naadaɗo ka nder islamu ga hiɓe waɗaningol kangol tun deftere heerinde ɓe inni nde assubha hukmuha wa tarihuha ma ɗum tarihuha wa hukmuha jikiri wongol ko hontongol fuɗɗi ko honɗum woni ñawore maggol ɓe maaki kongol bida'a ala kulli halin kala kangol rewda kongol bida'a no jeeya eɓe tawata jaɓaali naadudengol sengol e bida'aji ɗin ɓe naadingol ka aadaji ɓe waɗingol minal wasaili cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullahu ta'ala ka majmu'ul fatawa ko wano non cheikh mouhammad ibnu salih ibnu usaymin ɓeɗo ɗiɗo ɓe maaki jekiriwol e naatata sengole ko wiyete kon bida'a ko waɗi kontirowol ngol on faandortako kontirgol ngol ɓattorgol joomi meɗen ha ɗum konte e bida'aji ɗin ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude neɗɗon ko yo kontir kolli ɗin si tawi noon o faalama kontirde jikiri wongol o newnante ɗum ɓe anda ko haɗi ɗum cheikh abdoul aziz bun bas kadi ko ɗum ɓe yaari ɓe maaki ko ɓuri moƴƴude ko kontirgol bimana kolli ɗin ko ɗum nelaɗon sappini kono si neɗɗon heɓi haaju kontirgol jikiri wongol ɓe anda ko haɗi ɗum kono noon imamu shawkani kadi ka naylul awtar ɓe maaki kontirgol jikiri wongol hino selli kono ko ɓuri moƴƴude ko kontirgol kolli ɗin ko ɗum nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe sappini aray almuhim karamo koɓɓen no lurre fi maggol ka kontirgol ngol adkaruji ɗin fof jawɓe kongol biɗa a dakhila ko biɗa naadaɗo ɓe jaɓata e kala alhaali jaɓuɓe ɓe ngol jeyaka e biɗa aji ɗin koye wasailuji ɗin ngol jeeya jokkorɗi ɗin ɓe jaɓay kontirgol ngol adkaruji ɗin ɓe jaɓay kadi kontirgol ngol e kala kontore nde neɗɗo faala kontirde aray ko ɗum ɗo woni komi andita kon e konguɗi karamo koɓɓen e fengol ɗo jekirwol allahu taala ala wa alam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu ko hon woni ñawore ka peeraji yimɓe ɓen joni no wattana hakkil tawgol si peera hewti a yi ay worɓe ɓen wo rewɓe ɓen wo hino ño'i ñoongo wooto kulerji gooti noone ñoongo wooto ɗum waɗa coggal ka worɓe e coggal ka sonnaɓe nde ɗo hunde hino selli waɗirgol ni kande sella aray ɗum hino landi yewtere yaajunde juutunde ɓurde oɗo waktu mo marɗen almuhim conci ɓorne teeɗi ɗin ka bange sonnaɓe ɓen kañum si tawi ɗi woni tun ɗi cuɗaari ɗon haray asli majji ko harmugol si tawi non ɗi wonaɗi cuɗaari ɓornagol ɓe gootungol si tawi wona cuɗaari haray no gasa heddoto ka asli muɗum dagagol amma worɓe ɓen kadi si tawi hooti ka bange maɓɓe kamɓe si tawi ko conciɗi ɓe newnante yo ɓe ɓorno kamɓe hawtugol ɓe ño'ugol gootungol ɓorno no gasa hoota ka asli heddagol dagagol mo wi'i yaltina e ɗum ɗon ka dagagol eto addude dalil ko yaltinta newnugol yimɓe soodugol gootum ɓorno ɓay hiɗen andi école ji ɗuuɗuɗi no woodi ka natata tawa hayso ko temeɗɗe ma wulure yimɓe ko teni gooto noone gooto ñoongo gooto ño'ete ɓorne yahe ko waɗi al aslu fi hada al jawaz amma si ɗum nattama kadi ka peera asli on ka peeraji ko waɗete ton kon ko dagagol ha heɓo ko sharia on wi'i ɗum ɗo sellata waɗugol ka peera on say acce amma si tawi feƴƴiɗon wi'ugol no harmima no aña on te humpitaki ka ɗum ɗon yewta kono noon piiji ɗin hiɗi mari asl ko lurra e muɗum wo no hana nattede ka asli muɗum ko egginta e asli wo kañum adday dalil ko waɗi albayinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara wa noon elaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe makiri innowo hunde sella ko kanko ɗaɓɓirte dalil wi'owo hunde nden ko ɗum tabiti ko kanko ɗaɓɓirte wondugol tabintinna kono ɗen andi al asl fil ashiya'i wal umuri annahu al ibaha piiji ɗin asli majji ko dagagol ko yaltinta ɗe dagagol ngol ko harmingol harminowo on woni allahu subhanahu wa taala e nelaɗo muɗum on aray ko ɗum ɗo woni komi humpiti e nden ɗon toɓɓere si tawi kaka bange sonnaɓe conci ɗin si tawi ɗi woni gootum hiɗi timmi ka sharia on newnane ɓe ɓorno non
hara wana harmudi na waɗɗi cuɗaari ɓe newnante ɓornagol ɗum ɓe haɗataake ɗum ko waɗi ɗen yiya ɗo sonnaaɓe coggal ɓuri temedere si ɗen faala ma noogayo ma haa yeeso si yalti darsuma muhadara no hucciti tawaɓe fof ko gootum ɓe ɓorni kañongo wo ka couleur wo tawa ko ɓale aray haɗugol noon tawgol couleur on yo wonu gootum on ɗum no haton jinnano gasa e dalil goɗɗo goo ɓurɗo wiwgol tum min komi faami kon ɗum ɗon sellata ko waɗi ɓe wi al aslu fil ashiya'i huwa al ibaha ko dagagol ɓenni al haramu ma harramahu llahu wa rasuluhu wal halalu ma ahallahu llahu ta'ala wa rasuluhu la ma harramahu al insanu bi aqlihi wa hawahu wala ma ahallahu al insanu bi aqlihi wa hawahu ɓe wi asli on piiji ɗin ko dagagol ka piiji asli on ka dewe ko harmugol ko dagi koko joomi men dagini ko harmi koko joomi men enelaaɗon harmini ko dagi koko joomi men enelaaɗo dagini wona ko neɗɗo dagini dagi wona ko neɗɗo harmini woni ko harmi wallahu taala ala wa alam. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ko faalaɓe humpitade no woodi banque ji joɗɗinaaɗi golle majji wona marugol mbuuɗi ko feƴƴinangol yimɓe ɓen jawle maɓɓe ɗen e nokkeeli ka ɓe faalete ton hara leydi fof hiɓe mari jooɗaniiɗo ɓe ɗon siɓe jonnaama mbuuɗi e ndiiɗo leydi hiɓe waawi wiwde e ɗinɗo mbuuɗi hetto e leydi kaariri hiɓe acci ɗon jonnitowo ɗinɗo mbuuɗi hara mo ari jonnugol ɗo mbuuɗi ɗin yoɓanayɗi tel ko ɗi yaarata kon on mo ɓe hettata ɗi e juuɗe mum e ndinɗo leydi kadi kanko ko yo jonnitu tun ɗi yoɓanaama gaa ko ɗi yoɓana gaa kon ko ɗon ɗuytete ittane on ɗon kadi ko o yoɓe ko joɗɗini mo ɗon fii feƴƴinangol aranooɓe ɓen e ko nandi e mum ko honɗum woni ñaawore ngal ɗo gollal ko dagagol kaa ko harmugol si tawi woni dagagol ko on ɗon wona yoɓeede fii feƴƴingol ɗiɗo mbuuɗi woni transfert e ko nandi e muɗum dagantomo kaa ɗum ko riba kaa ɗum no harmi ɓay ko banque o woni gollondirde mu'um aray ɗum ɗo tigiri karamo koɓɓen yewti fi ɗum ɗo moƴƴa ino jeeya ko ɓuri yewtude sifa ɗiɗo piiji e karamokoɓe wuuridaɓe ɓen woni allama abdulmalik azzagabi hafidahullahu ta'ala hiɓe waɗi deftere ɓendine mawsu'atu muamalatina almaliya almu'asara e faydatele mujalladu jowi ha yeeso deftere njande ɓe maaki nde tawno asli on ka gollodire ko dagagol si tawi tun riba naataali e mum janfa naataali e mum ɗayne naataali e mum hodugol naataali e muɗum majjodira woni jahaala naataali e muɗum haray joomi men dagini gollodire ɗen e kala ko wiwdiri e ngeygu joomi wi wa hallallahu lbay'a ɗum ɗo hino yaaji o wi wa harrama riba aray mahagol e ɗum ɗon banque sincaaɗo fii ɗum ɗo on taw ko feƴƴingol mbuuɗi woni fii makko si tawi andama ko tel o feƴƴinirta mo yoɓi jonniɓe ɓe naɓanaymo ko naɓi kon hettoy to tardata sharti on tawa koko o jonni ɗo kon hettoroyto ka o hettiroyta ton haray ala ko harmini ngal ɗon gollal wonande jonnugol banque on naɓana ɗum e yoɓugol ɓe ko ɓe naɓirta kon e hettiroygol to ko o jonniri gaa kon e haldugol e on jonnitirowo ton e banque on ɓe yoɓaymo tel e golle ɗe woni gollude ɗen nde tawno asli on si dagike haray far'uji jokkayɗi on ɗon asli on dagoto banque on si tawi wona muamala riba o woni gollodirde ko banque feƴƴinowo mbuuɗi wona banque marirɗo mbuuɗi ɓay banque ji ɗin no waɗi pecce on banque hino woodi e nder aduna on hande hara ɗettata mbuuɗi naɓaɓe marane ko ya ar wi'a lan jogii mbuuɗi yahayɗi nokkel kaari yoɓa winda siñaɓe jonni resi nodda wi'a kaari yahan ɗin ɗon mbuuɗi nokkel kaari kamen ton koddo on ko hunde kaari sa naɓi on ɗon koddo a jonniɓe ɓe anday ko gonga mbuuɗi ma ɗin no ton ɓe jonne ɗi hara an hetto on a yoɓata ɗi yoɓanama to ko ɗi ardata kon karamo koɓɓen ɓe wi'i shartingal ɗo gollal yo sellu ko tawgol si tawi ko Amérique banque on jooɗi far'u makko on no Sénégal ɗo si tawi jonnowo mbuuɗi ɗin yehi ton déposit ton dollar ko hettowo Sénégal yo hettu dollar wona ɓe dépose ton dollar o hettiraga franc CFA ɗon haray riba naati ko waɗi sarfu kañum ko yadan bi yadin ha an bi ha in nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki aldahabu bildahabi walfiddatu bilfidda ɓe maaki yadan bi yadin ha an bi ha in
bima'ana ella on fof ko harminta ngal ɗo gollal ko si tawi ko jonna kon wona ɗum hettoya ka hettoyte ton haray riba naati. amma si ɓe jonniray dollar hettire dollar haray dagike, si ɓe jonniray sefa hettire sefa haray dagike, si ɓe jonniray sefa hettire farangine haray riba naati, si ɓe jonniray farangine hettire sefa riba naati. ko ɗum ɗo naadata riba on. si tawi ɗum ɗon ala haray gollal ngal ko dagagol wano joomi men tabaraka wa ta'ala wi'iri no wa halallahu albay'a o dagini ngeygu ngun. nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki inna allaha farada fara'ida fala tudayi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama ashiya'a fala tantahikuha wa sakata an ashiya'a rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabhasu anha. oɗo hadis ko qa'ida molanaɗo ñinnayɗo wondema annama sakata allahu anhu azza wa jalla fa huwa ma'afuwun li ibadihi hada rahmatun minhu ghayra nisyan. aray ko ɗum ɗo woni komi anditi ko raɓɓinɗingol e jabagol landal ngal asli gollal ngal ko dagagol ko si yimɓe ɓe naadi nder ton ko nattata ɗum ɗon e harmugol on say harma wano jonnirgol ɗiɗo mbuuɗi ɗi hettiroye none goo harana mbuuɗi jonniranoɗi ɗin haray sarfu on naati ma attarahi wondude nennodirgol ko ɗum ɗon haray harmini gollal ngal ko wana ɗum ɗon haray gollal ngal heddoto ka dagagol si tawi woodi ko hawrodiri e sawaba mo Allah subhanahu wa ta'ala faandiyum e ko yewtuɗen ɗo kon kanko woni ballo kanko woni wallitiɗo hiɗen toromo yo ɓeydu en tawfiqe sadad. si tawi woodi e muɗum ko fayini haray kanko jalla wa ala ko pottitiɗo ɗum haray ɗen toromo yaafuye yo toromo kadi yo ɓeydan en faamu nafayngol ɓeydana en gandal nafaygal o arkisa en laɓɓingol o danda en kala ko bonnanta en golleji makko ɗin o pottinen as-sum'ata war-riya. jalla wa ala huwa alladhi yatawalla hidayata ibadihi in tajida ayban fasudda al-khalala jalla man la ayba fihi wa ala wallahu ta'ala ala wa alamu. wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. sonnajo goto hino moni ko resaɗo ko waɗɗo hijabu wakkiliɗo e diina muɗum yer ko jomumen arkisi ɗum kon kono himo jarri bora modibbo mo tawata yiɗa konko sonnajo on kañum woni e muɗum e gollitirgol oɗo sunna wonde sonnajo on wi modi makko hino yana hay e piiji mawɗi wondi ɗi tawata ko ɗi shirku billah. si sonnajo on yewtimo ma waaji kemo o jalkitay ɗum o sabota ko alda e teddingol aray ko honɗum wonata feere oɗo sonnajo no wondirta e oɗo gorko mo tawta jarribama ko ni o wa'i e ko karamo koɓɓen yewtata sifa ɗiɗo jarrabuyeji. aray hunde aranere nden ko sonnajo on wasiyete e sifa oɗo modibbo hino wa'i wa noon kadi so tawi landal ngal yiltodir hara ko gorko on jarribora sonnajo wawɗo ni hara ko gorko on woni tinniɗo sonnajo on kañum woni weltindiɗo. hunde aranere ɓurde mawnude nden ko nelinelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko rahmatul lil alamin ko yurmede wonande tagore nden nde foppu mayre e tawgol ko addiɓe ko etagol yaltina yimɓe ɓen e niɓe majjere nde naɓa ɓe annora peewal. sonnajo on ko yo ndaaru laawi kala ɗi o tawata himo waawi rewde haa oɗo neɗɗo faama diina o wona sabu muɗum haray himo ɗaɓɓira ɗum. hiɗen anndi Sulaym kanko ni sabu Abu Talha radiyallahu anhu wa ardaahu naati islam o waɗi kadi islamu Abu Talha on teŋe makko ɗen kanko oɗo sonnajo. si en ndaari baraji Abu Talha ɗin ka islam si ɗum ɗettoyama tawi neɗɗo woni sabu neɗɗo feewi himo mari baraji ɗum tawa Sulaym hino mari baraji ɗuɗuɗi e ngal ɗo gollal. haray almuhim koye sonnajo en ndaaru ka rewata ton fof fi yo oɗo faamu ɓayno gasa ko angal faamugol waɗinta neɗɗo on sifa ɗiɗo e goɗɗi goo wono immagol waktuji fewno ka tanƴina du'a hino jaabo wondude ɓernde laaɓunde anande ɗimmo muɗum juulatoro Allahu tabaraka wa ta'ala e peewal wonande oɗo neɗɗo e hoore mum ɓeyda moƴƴinde jikku ngun e wondigal ngal hakkunde maɓɓe e ndaarugol kala mo tawata o nananayi ma o heɗanto ma o jaɓanayi heɗintinnamo ma toro on yo yewtumo. si o yehi haa o ronki ɗin ɗon fof o gaynaali hon sa haray himo mari ɗettunoɓe mo resini ɗon
si o gaynali ko ɓen o fewtata yewta ɓe hunde nden kono ko nde o ronki wona yo fuɗɗo tun wakkidamo e hoore makko ko waɗi jalla wa ala o wi'i onon ɓe joomi men fewni ɓen o wi kadhalika kuntum min qablu famanna allahu alaykum fatabayyanu onon ɓeeɗo fewnaɓe hande hankin hari ko on majjuɓe taske fewndo wonno ɗon majjuɓe ko honno wawno ɗon hande kadi ko honno wawɗon ñande wonɗon majjuɓe ko honɗum faalano ɗon haray almuhim ko raɓɓiri kon ngal ɗon landal ko daragol waɗa sabuji ɗi neɗɗon wawi ɗin fof fi fewnugol oɗo neɗɗo si jomum waɗi neɗɗon sabu ɗum baraji ɗin no ɗuuɗi nelaɗon ɓe maki alayhi salatu wassalam lan yahdiya allahu bika rajulan wahidan khayru laka min humri ni'am ɗum no huɓiti gorko wo sonnajo o tentora allahu jalla wa ala an yuwaffiqana jami'an limardatihi jalla wa ala wa an yujannibana jami'an an kulli ma yuskhituhu wa ya'bahu wallahu ta'ala alam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko homɓe woni alma'niyuna bi qawlihi ta'ala idha hamma ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wo ko homɓe woni ɓenɓe joomi men faandi e suratu ali imran anditeɗuma tuma ɗiya feddeji ɗiɗi e moɗon himmirno nde hulata yilto yahugol ngol uhud ɓe maki ko ɓe faala andude ko homɓe faanda ɗiɗo feddeji ɗiɗi karamo koɓɓen ɓe yewti ɗum no jeeya e yewtuɓe ɗum sappi imamul bagawi ka deftere maɓɓe maalimu tanzil ɓe maki almaniyuna bi hadhihi bi haula'i ta'ifatayni ko banu salamata min al khazraj wa banu harithata min al aus ɓe maki ko gori ɗiɗi tedduɗi ngola no wi'e banu salama ngol ɗon koye khazraji jeeno ngoya no wi'e banu harithata ngol ɗon koye ausi jeeno nde nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallama yalti madina hiɓe seenade uhud hari ɓe yehi fayda telen yimɓe wulure abdoullahi bun ubayi bun salul ɓay ɓe ari ha ɓe yalti madina ɓe hewti e nokku woɗɗama seeɗa ko ɗon o sowon sinni tataɓal bimana wonɓe yahude ɓen o yiltodi e temeɗɗe tato e nder wulure nden on say noon e nder konko woni sowon sinde ɗon ɗiɗo gori ɗiɗi kadi seeɗa ɗi hula yahu gongol ɗi tawta yilta gongol ɗi yilto woni banu salamata e banu harithata kono allahu tabaraka wa ta'ala teddiniri ɓe tabital e angal heɗitagol ko woni sowon sinde kon ɓe hewti ɗo e nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallama uhud ɗin ɗon gori ɗiɗi ko banu salama min al khazraj wa banu harithata min al aus si o hoti kama alimu tanzil woni tafsiru imamul bagawi o yiya ɗum wal ilmu inda allahi ta'ala wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ko honɗum woni ñawore si sonnajo no setade o ari haka laawi ɗin serti ɗon ka koɗoli ɗin serti ɗon woni ka frontiére ji imo yaltude e leydi o naata e leydi si tawi ko e leydi ndi o yaltata ndin ma ko ndi o naatata ndin wi'i an sonnajo buumi ɗon a ɓantay hijabu ma on min yi'a yeeso ma ngon min anda ko a gorko kako a sonnajo si tawi ko a sonnajo ko honno wa'uɗa fiyo min waw sifade feƴƴuɗo ɗo kono woni ñawore ɓantugol sonnajon on ɗon hijabu e on ɗon nokku fiinatugol e ndin ɗon leydi ndi tawata ɓe wallini on ɗon shari'a e ko karamo ko ɓen ɓe yewti kon sifa ɗum ɓe maaki ko dagagol e newnede ɗum bal e juuɗe karamokoɓe goo ko waɗɗagol ɗoftagol waɗugol ɗum ko waɗi ko joɗɗini ɓen ɗon ɗon ko aynugol yimɓe ɓen e renugol pittali maɓɓe ɗin e ɓuttu maɓɓe ngun si tawi ɓe wi'i komin anda natata ga haray ɓe mari haqqe e muɗum sonnajo on dina makko kan newnanaymo on say ɓantugol hijabu makko on ɓe yi'a ɓe anda ko hombo on say ɓe newnanamo yo naato e leydi ndin haray o ala bakkato e ngal ɗon gollal o naatay ka joomi men wiiɗa illa man ukriha si o welaka ɗum ɗon haray ko forsaɗo ɗum haray o ala bakkato e konko waɗi ɗon kadina allahu tabaraka wa ta'ala jerko karamo ko ɓen feññini ɗum ɗon kon wallahu ta'ala ala wa alam wassalamu aleykum wa rahmatullah woni ko maako nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ka ɓe maaki si tawi goto e moɗon yiidi e sonna muɗum o heɓiti haaju yiltagol e makko yo heyɗintin salligi siɗɗo on ko landi faala andude kon ko ñawore oɗo salligi si nelaɗon maaki yo heyɗintin salligi
tawile ko lootagol woni ko waɗɗimo ene so yehi o salligike on ɗon salligi on ɗon newnanaymo yo waawu juulude si o faalama juulude ɓaawo ɗum ɓay o salligike ka on ɗon salligi o wawata newnude juulugol si tawi o newnata juulugol haray kon woni fi makko haray almuhim nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki yo neɗɗo on salligo julɗo on ko waɗɗimo ɗon koyo o salligo taw noon si on ɗon salligi newnanaymo yo juulu on ɗon salligi o newnantamo yo juulu ko waɗi o ala doole ɓantugol tayre nden ko ɓantata tayre nden ko lootagol nelaɗon si ɓe maaki yo salligo koyo o salligo salligi on newnay juulugol o waye ko honnun ɗon o salliganto ko ɓay nelaɗon ɓe maaki yo salligo ko ɗum si allama abul aliya rahimahullahu taala ɓe maaki min allahi arrisala wa ala rasuli lbalag wa alayna taslim ɓe maaki ko joomi meɗen nelata nelaɓe ɓen ko fawi nelaɓe ɓen ko yottinangol en ko fawi en ko jaɓugol ko yottinana ɗen kon waɗen ko wiya ɗen kon ko ɗum ɗo woni jawabu on salligi on o ɓantata tayre nden ha o heɓa doole newnugol yo juule ko ma neɗɗo on lootoyo kono si o salligike ka ɗoftagol nelaɗon haray mo mari baraji gollal ngal ka ɗoftagol nelaɗon alayhi salatu wassalam wallahu taala alam neɗɗo woni yeeyowo e bitiki mo tawata hiɓe yeeya e muɗum cigarette e ko wana e cigarette e ñameteji dagiɗi himo golla ɗon si lewru maayi ɓe yoɓa mo wana kanko woni joom bitiki on o ala doole e feere yaltingol ton cigarette on hiɓe yeeya piiji dagiɗi ɗuuɗuɗi kono noon hiɓe yeewira ton kadi cigarette on ene kanko o wonɗo gollude nder ɗo o yoɓe ndi joddi ndo wona yoɓede ɗo ndi ɗo hino laaɓanimo kanko hindi daganimo kaandi dagaki si tawi ndi ɗo ndi daganakimo ene si o ñaamindi si o juuli julde makko nden sellay ka ndin no wawi battinde hay e julde makko nden hara so juuli o jaɓantaka julde nden haray yeeyugol e sifa ɗiɗo no keeli si tawi julɗo on ko kanko woni fewjowo haray ko hanuɗo yaltinde ton ko harmi kon o lontina ɗum ko dagi kon o golla ko dagi kon o wuura ko laaɓi kon amma si tawi neɗɗon na kanko jeyi wona kanko jogi wona ko harmi tun wona yeeyede ton dagiɗi ɓuy hino yeeyede ton haray ko gondinal makko ngal o jogorto wonugol ɗon so heɓi gondinal yaltingol hoore makko ton yondinoro ɗaɓɓugol ko jilla haray o waɗi ko laba e makko si tawi o heɓali feere ɗum ma o wawali ɗum ma gondinal makko ngal tiiɗinalimo e ɗum ɗon haray ko wona yoɓede ɗon kon o ala bakkatu e muɗum kanko si o ñaami ɗum ɗon kadi jogodira e battingol sellugol julde makko e angal sellugol julde makko ko waɗi kanko tigiri wana kanko ni yeeyude na kanko jeyi wana kanko sarsi na kanko woni fewjude kanko ko o gollowo ton haray bakkatu on ko sarsuɗo jogi hino wawi yaltinde yaltinali on wana kanko mo tawata wawata yaltinde si faalama yaltinde on hay simo faala yaltinde si tawi noon o heɓi gondinal e wawugol accitugol haray ɗum no moƴƴi e makko ko waɗi man taraka shay'an lillahi awwadahu llahu ma huwa hayrun minhu si tawi noon o wawali hewtude ɗon haray ko yoɓete ɗon kon ala e batte ko bonnata e dewal makko ngal o waɗanta allahu tabaraka wa ta'ala ngal wallahu ta'ala ala wa alam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh kon woni ñaawore sonnajo si o resama e dewgal tawi gorko jombuɗomo on ko ndimaro woni mo jibinta haray si tawi sellanayi on ɗon sonnajo nde torto hoore makko e ngal ɗon dewgal ɓe maaki ko woni sabu haa ɓe landi ɗum ko waɗi woodi karamokoɓe maakuɓe gorko si jombi sonnajo ɓe mana si gorko andi sonnajo wana jibinowo nelaɗon ɓe maaki wata jombu sonnajo mo anduɗa jibinta amma noon si o jombama o ari wondama ha tawi wana jibinowo haray lerɗinaka kadi yo accite sabu o jibinta bal yo goɗɗo go ɗaɓɓe si newi ke wattide e makko o danke ko waɗi sa accitimo o yehi
ko siɗɗo ma julɗo kadi woni mo jomboyde no gasa ma ɗum o ya o heddo wonirde ni so wawali jogade hoore makko o yeeba hoore makko e worɓe janamɓe haray renugol ɗiɗo piiji fof ɓe wi'i haray gorko on jikku makko ngun e diina makko kan newnanay mo muññagol wondugol on ɗon sonnajo mo tawi wana o jibinowo amma noon si tawi yiltodiri tawi sonnajon kadi o jombama o ari ka gorko on ɓe wondi ha tawi oɗo gorko wana o jibinowo ene sonnajo on kadi joni kañum kadi koyo o muñño tumɓe wona ɗon ɓayri siko kanko wonno ɗum wi'ama gorko on wata accitumo fi o jibinta ka kanko o newnante tortagol hoore makko o yaha no gasa o heɓoya gorko jibinowo jombomo ɓe jibina karamo ko ɓen hino yewtingal ɗo landal maɗum nde ɗo toɓɓere ka abwabu nikah wa ziwaj tahta bab fashu nikah bil uyub kala deftere ñande nde heɓuɗen sen naati e majje ka abwabu nikah en yi'ay damal ngal ɓe innata fashu nikahi bil uyub woni firtugol dewle humaɗe ɗen sabu ayyibeji ɗin hino woodi ayyibeji ɗi tawata ɗi waɗɗinayi dewgal ngal yo firte few ɗum no sikoye gorko on ɗi feeñima sikoye debbo on ala haddin sawa no woodi ayyibeji ɗi tawata si ɗi feeñi ɗi waɗɗinta dewgal ngal yo firte ko ɗi newnayi yo dewgal ngal firte ɗi waɗɗinta haray fal amru tahta al ikhtiyar neɗɗon haray ko yo suɓo waɗɗintake yo firtu kono haray o newnante si o faalama firtude dewgal ngal kanko gorko on o newnante si sonnajo on faalama waynodirede dewgal ngal o newnante tortagol hoore makko ɗin ayyibeji ɗon karamo koɓɓen hino lurre majji lurral ɗuɗungal ko ɓuri ɗuɗude ko woli fi ɗin ayyibeji ko imam ibnul qayyim al jawziya rahimahullahu ta'ala ka deftere maɓɓe zadul mi'ad fi hadi khairil ibad hiɓe addiɗi ton ɗi moƴƴa ɓe fecciɗi ɓe maaki hunaka uyubun tadharu qabla al aqdi wa dukhul ɓe maakino ton ayyibeji ɗi tawata ɗi feeñay hara hiɗi wooduno e gorko on ma e sonnajo on atto dewgal ngal humede e atto ɓe weddodaɗe ɓe naatida e suudu ɓe maaki ɗin ɗon ayyibeji woodunoɗi atto dewgal humede woodunoɗi atto suudu naatede tawi hiɗi andano kono goɗɗo e maɓɓe janfike suuɗi andinali oya siɗi feeñi haray gorko on siko gorko on mo wawi firtude dewgal ngal siko sonnajo on mo wawi tortade hoore makko ɗin ayyibeji woni ɗi tawata ɗin ɗi haɗay dak minnitorgol dewgal ngal ma timmingol dak minnitorgol dewgal ngal ɗin ɗon mo hooti e zadul mi'adon o yiyay ɗin ellaji amma noon si tawi ayyibeji ɗin ɗi feeñaali atto dewgal ngal humede ɗi feeñaali sina ɓaawde dewgal ngal huma haray ɗon ɗin ɗon ɗi wonay sengo ley tawgol si newnete dewgal ngal yo firte kono waɗɗata koye ngal firte ɗin ɗon kadi newnayɗi karamo koɓɓen no lurri jibingol e angal jibingol no naate mum ka naata woɓɓe hino naade mum woɓɓe naada e mum si tawi gorko on andali sonnajon wana jibinowo sina ɓawnde o jombi mo ɓe wondi ha tawi wana jibinowo sonnajon kadi andali gorko on wana o jibinowo gorko on kadi anda wana jibinowo ɓe wondi ha e nder ɓe fof ɓe yi'i ayyiɓe on ko e kaari ko sonnajon woni wana jibinowo seede mum gorko on jombi goɗɗo go jibini ma ɗum ko gorko on woni wana jibinowo seede mum himo jogii sonnajo goto mo jogii ɗiɗo mo jogii tato mo jogii nayo hay goto e maɓɓe jibinali ɗum ɗo haray haqqille ɓuray jiccinde ayyiɓe on koye gorko on woni ɗon ɓe wi sonnaɓe ɓen kamɓe ndarata si tawi dakanme dewgal ngal tuuyo ngon ko sonnajo hatto jinta kon e dewgal hiɓe heɓude ɗum no timmude ko ɓiɓɓe ɓen woni ala heɓade kamɓe andi ɓe newnante si ɓe faala ɓe torto hoore maɓɓe ɓe yaha ɓe jomboye nokku go'o ko waɗi ko gorko wawi muññade kon si e faale mum sonnajo wona ɗum wawi muññade faale muɗum sonnaɓen no renti wondigal ngal hino moƴƴi e yurmede nen no woodi dankata on no timmi ɓe muñño wondugol e ɗum ɗon ɓe jebbiloɓe muñño ɓiɓɓe ɓen
ɗon koye juuɗe maɓɓe hootata. Almuhim sonnaɓen ɓe newnante si tawi gorko on wona o jibinoowo, ɓe newnante si ɓe heɓi goddol ɓiɗɗo on faale ɓiɗɗo on e tortagol hoore maɓɓe ɓe yaha ɓe ɗaɓɓoya nokku goo ka ɓe jombe si ɓe faalama ɗum. ɓe newnante kadi si ɓe waawi muññade ɓe forsatake yo ɓe muñño ɓe wona no gasa hara ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude e maɓɓe ko waɗi wona ɓiɓɓe ɓen fof moƴƴi ɓiɓɓe goo ko jarrabuye e fitna wonanta mawɓe muɗum ko waɗi jommen o wi'i inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum o wi e aya goo innama amwalukum wa auladukum fitna. hara si jommen ɗali neɗɗo piiji goo mo hani wattude hakkil o landito taw si wona ɗum ɗo ɓuri moƴƴude an si o naata e dirnugol ma ɓannugol. haray almuhim tanjiniɗen ko ɓe landi kon ko si tawi newnante sonnajo on tortagol hoore mum e si tawi newnantake mo wiwɗen si goddol makko yehi e ɓiɓɓe ɓen o newnante ɗum si o suɓi ke jooɗagol kadi o newnante ɗum ko adi gorko on ko fawete muñal kon wona waɗum sonnajo on fawete muñal. wal ilmu indallahi azza wa jalla wallahu taala alam. wassalamu aleykum wa rahmatullah. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.